Asivale na mehlo modimo ntate modimo ya ratehang le mantsibo ka matle ke a o leboha ntate hlonolofatsa lentswe la hao le sa tswa hona jwalo hlonolofatsa bana ba hao ba teng sebakeng sena go tlo mamela lentswe la hao ke tlama satana le madimona ka lebitso la Jesu wa Nazareth amen. Ngiyanibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu amen. Indaba engizoqala ngayo ngakazibiki ukuthi ngimbali ngicela ukuthi ningibekezelele sizulu angisazi kodwa ngibona ngathi kusebenziswa sizulu la ngizozama ngaso ngiyasizama ngiyasikashela kodwa la ngihluleka khona uma ungahleka uzophazamiseka izwi lenkosi ungalizwa manje ngithanda ukuthi njengoba ngichaza la uzozwa ngihluleka khona wena ungilungisele ukuthi ufuna ukuthi ubese umamela izwi lenkosi yaphambili. Haleluya. Okokuqala igama lami ngiLazarus ubaba Lazarus Hlatshwayo njengoba baba achazile abaningi bayangazi mhlambe bezwile emakhasetini mhlambe bangibonile mabona mhlambe bangibonile kuma Sowetan Citizen. Praise the Lord. Ngoba empilweni yami ngiye ngaphila njengabantu abaphila emhlabeni kodwa ngamazi uNkulunkulu. Ngangena isonto ngasonta kodwa ngamazi uJesu. Ngithanda ukuthi ngomnyaka wa87 kulapho ngahlangana nendoda yamadoda. Indoda edlula amanye amadoda. Inyanga edlula ezinye izinyanga. Praise the Lord. Manje ufuna ukaza ukuthi ngahlangana nenkosi Jesu. Yebo bengena isonto kodwa ngamazi uNkosi Jesu. Amen. Ngalo mnyaka lo uma ngithi nangibone emaphepheni masowethelini njalo ukuthi inkosi yangibonisa ukuthi yinkosi ehlanganiphileyo kudlula mina ngoba leso sikhathi bengithi ngihlanganiphile bengiphila enye impilo bengumprofiti ngoba mina ngekuzalwa ngisegazankulu kodwa ngokuhlala manje ngiseqwaqwa bengiphila enye impilo ngiprofita abantu ngibabopha ke intambo ngibanikeza amazi bengibatshintsha batshintsha ngomhlobo engatshintsha ngakhona. Amen. Omunye mafika ngizomnikeza amazi ngifaka intambo emhlophe iwulu emhlophe phakathi. Omunye umeza ngizofaka itswayi neaseni neviniga. Omunye umnikeza ngizofaka umlotha. Kodwa indaba emangalisayo laba bantu uma beza kusasa abantu babemfundisi babemprofita awu siphilile ngalamazi. Wale ngiyadlula. Haleluya. Empilweni yami ngeke ngaphila njalo ngahlangana nenye indoda beyithengisa amasalamusi emkhulu. Ngathenga amasalamusi yangibuza ukuthi ufuna amasalamusi kanjani uyaprofita or inyanga or ufuna nje asesikolweni udlisa abantwana besikole amatshe na. Waphendula abemakheke. Ngakhetha nje ukuthi mina ngifuna umhlobo emibili ngifuna ukuprofita ngifuna nokuhamba ezikoleni ngidlisa abantwana babantu amatshe ngingaphendula amakheke amatshe. Amen. Ngawathenga ngawasebenzisa kakhulu ngigabhisa abantu umuntu bengumgabhisa phuma izinyoka ezimbili. Akunanix lapho kodwa uma ubhekile ngoba lento le amadimoni. Anoma ngizosebenzisa lezi zinto ngiqala ngimema amadimoni uqala. Uma ngizongena ngizosebenza esikoleni ngiyazivalela uqala ngicela amathishela ngene eclassini ngisebenze ngimema amadimoni yami and then ngizobabiza bangene ngisebenzisa amadimoni yami. Ngapheka ikhabishi well uma ubona ikhabishi ngathi liyabile uvula lapha kuyophuma amajuba apha Zambia. Hallelujah. All right, ziningi izinto bengizenza. Ziningi kodwa ngokugcina isikhathi. And futhi nokuthi ngizoba nani uma inkosi ingisiza. Amen.
manje ngizogijimela endabeni ukuthi inkosi yangithola kanjani ngasindiswa kanje ngoba abaningi bayabona uma bakubona umfundisi usindisiwe bathanda babona ngathi uzelwe umfundisi kanti angizalwanga ngibe umfundisi. Praise the Lord. Manje ngahlangana nenkosi ngisebenza eKruger National Park. Uma ngisebenza lapho kuthe ngesinye isikhathi ngiphuma off ngisekhaya ngabanjwa isifo. Kodwa isifo lesangibamba uma ngibuyela futhi emsebenzini lelo la ngiqala ngalo. Uma ngifika inhloko yami yaba buhlungu umzimba washisa. Ngizame ukuqinisela ukuthi ngisebenze. Kodwa ngezwe ukuthi man lesifo siyangicindezela. Ngayeke umsebenzi ngayo reporta kulaba bebangiphethe. Naye uma ngibheka nje wabona masinyana nje wathatha imoto yakhe wangisa eclinic yalapha emsebenzini eKruger National Park. Udokotela wanika amaphilisi amabili wathi ngiphethwe isifo samalaria. Wakuhlaba ne-injection ngayo enkoponi ayolala. Ngavuka ngakusasa ngolosibili ngabuyela kuye wanginika amaphilisi ayi4. Ngabuyela enkoponi ngayolala. Ntambama ngolosibili ngisalele. Ngiyabona esikhathini sabo 9 la ngilala nabo la. Bebona ukuthi manje sifo manje singiphethe ngijulukile. Umphethe ngilala ube mazi ngathi uthelwa amanzi. Bavuka baya egate lapha botshela amaphoyisa asegate asenkoponi. Babiza ambulance izongithatha yangisa eMasana Hospital. Mvuke ngolosithathu ngiseMasana Hospital ngazizwa ngingqono. Ngolosini ngizizwa ngiphilile. Ngolosihlanu angiphilile. Abazali mabefika bazongibingelela ngathi bangasezi ngoba uphilile. Ngilindele i-discharge kuphela. Udokotela umefika ngo2 emini wangibuza ukuthi uzizwa njani ngathi ngiphilile ngicela ukuye ekhaya. Wathi ekufikeni kwakhe ebusuku sikuthatha i-x-ray. Wakhipha amafotho e-x-ray wangibonisa athi bona. Nami ngabona inhliziyo yami ivuvukile. Athi sikuthathe negazi, i-report egazi lakho ayikabuyi. Lindele i-report legazi. Ngazwisisa ilanga lingakashoni lesifo siyabuya. Ihloko ibuhlungu umzimba uyashisa. La reporta futhi lamanese ngiyagula futhi. Hayi aqhubekela phambili anginikeza lamaphilisi kade anginika wona. Kuthe uma ungene amanese asebenza ebusuku. Enye nesi uma ingena yaqonda embhedeni wami straight. Wonke amalanga bekangayezi lento bakangene odini asibingelele sonke thina abagulayo. Kodwa lelo langa ungene waqonda embhedeni wami. Wafika wathi Lazarus usindisiwe na? Bazalwane bengayifuni isindiso mina empilweni yami. Bengizonde ngempela ngafuna ukuzwa. Uma uthi usindisiwe na ngathi akunamuntu angasindiswa sahamba la emhlabeni. Ngathi umuntu uyosindiswa ezulwini. Yazi wazama ukungichazela ukuthi umuntu uyasindiswa. Uvula inhliziyo yakhe amukela inkosi uJesu. Ngafuna ngakaqedi nokukhuluma. Ayi angifuna akhulume lento le phambi kwami. Angiyeke aqonde emsebenzini wakhe. Phakathi kobusuku inhliziyo yami yashaya ngokusheshisa. Ngizizwa ukuthi inhliziyo manje yasheshisa indaba. Uma ngisayimamele lenhliziyo yachinja ishaya slow. Uma ishaya slow ngisayimamele futhi ukuthi kwenzekani empilweni yami. Ngizwa manje seyishaya ukuthi ifuna ukuma. Bazalwane ngifuna ukunazisa lokho. Umuntu ofa ngokugula akafi lento eyafika kimi ingakamtsheli. Leso sikhathi wafika enye into engitshela ethi Lazarus manje uyafa. Olele thuzani nami niyaze imbhedha sesibhedlela injani ifule kanjani. Lolele thuzani nami mhlawumbe ubona ama-action ukuthi lo muntu ngathi uyahamba. Wavuka azongibamba. Uma ngathi uyambamba ngibona ngathi yena uyandiza njengenyoni ngathi amehlo yami avaleka. Uthe inhliziyo mashaka ukugcina ima manje. Kwazwakala insimbi engathi ikhala umhlaba wonke. Kanti leyo nsimbi izwa ngimi ngedwa. Praise the Lord. Ngiyabonga.
manje lesikhathi lenhliziyo imile ngazi umoya wami ugqogqana phakathi uphuma ukuphuma komoya umuntu lesikhathi uphuma lo moya ngazizwa uphuma mina Lazarus uphuma umuntu lapha ngazi ukuthi ngaqhazela kanjani uthe uma sewuphumile umoya ngazizwa lapha emoyeni ngumuntu futhi ngiphelele ngiyimi Lazarus ngasibona isidumbu sami ngiyasibona ukuthi isidumbu sami ngime ngasezinyaweni zaso ngiyazizwa yimi Lazarus ngumuntu ngafuna ukuhamba ngaleso sikhathi ngibona ukuthi ngiyahluleka ngafuna uphakamisa izandla ngithola ukuthi ngiyahluleka kwaba khona enye into enginikenisayo nje engikhombisa ukuthi yiyo ezangicontrol kuthe ngisamangele lapho lento yangijikisa yangifulathelisa lesidumbu uma ngifulathelisa lesidumbu ngabona ngasaboni lutho la esibhedlela lento ngibona ngikhuphula kancane lesikhathi ngikhuphula ngithola umnyama la phezulu yangenisa kulo umnyama uma ngifika phezulu komnyama ngathola ukukhanya kodwa ilanga belingekho iye yangibeka kwenye indawo okuqwebezelayo uma ingibeka waphuma intuthu la ngibeke khona ngabona sengidrayile ngamasosha akaSathane angitshelwanga umuntu uma ngobhekile nje ngisibhekele nje ngathi lawa amasosha akaSathane ngisathi ngibhekela amasosha akaSathane ngaqala ukusha bazalwane bengisha ngathi ngisha phakathi komlilo ovuthayo kodwa lo mlilo nguboni uma ngisha kanjalo ngabona ife umhlophe wakhona nabo buyaqwebezela ngazi afana ngakabona umhlophe bunjalo la emhlabeni lelifu lafika lema nje wavuleka umnyango kwaphuma abantu abawu6 phakathi kulelifu laba bantu beza ngathi beza kimi bajika nje babuyela phakathi kwefu kwasala umuntu oyi1 lo sele inhloko yakhe angiyiboni naye uthe ngesikhathi efuna ukujikela phakathi kwefu ngilesikhathi ngiqala ukumemeza ngathi baba woza uzonginceda ngoba la ngikhona ngiyasha uphakamise isandla sakhe lo muntu wathi hamba la kade bewusebenzela khona wathi umuntu lo kade usebenzela yena emhlabeni uye lo unaye lapha athi ngabe bewusebenzela mina ingilozi zami beziza uescorta lapha azi ngafikela ngathi awu kanti uwenzekani ngiyalahlwa ene bazalwane uma sowufile akazi lapho ngangichazela kanjani kunesikhathi hawuzizwa ukuthi manje ngishiya umhlaba or manje sengisezulwini uzizwa lesikhathi ukukhunjuzwa ngento yasemhlabeni ngikhathi uzibona ukuthi ngishiya umhlaba uma kundlula futhi kuyalibaleka masinyana uma ngibona ukuthi awu kanti ngiyalahlwa kwenzekani la kimi la muntu wangikhumbuza ngenesi emhlabeni eyangibuza ukuthi Lazarus usindisiwe na ngathi yebo ngiyayikhumbula la muntu athi bekuyimi bengingene ngale nesi ngicabanga ngaphumesela ngomlomo ngicabanga ukuthi le nesi angiyiphendulanga kahle futhi bengiyilwisa uma ngicabanga ayikho into engiyifihlayo kahle vele ngikhaze kahle la bazalwane le phezulu ayikho into ozoyifihlela omunye umuntu uma ubheke loya uyambona ukuthi ucabange naye uyakubona nawe uyambona ukuthi lo uyakubona uma ngicabanga lokho angiphendule athi hayi uyiphendule kahle le nesi vele awusindiswanga athi bheka umoya wakho ungqolile inyama yakho ingqolile athi bheka negama lakho alikho encwadini yokuphila uma sho njalo wavela iblackboard enkulu wavela amagama kule blackboard iblackboard le yagqwala ngamagama kodwa igama lami belingekho wathi ngizawuthumela ife elincane lizawuyisa la ufanele uye khona ngempela kwaphuma ife elincane kuleli fulele elikhulu elilingana isandla nje kuphela lelifu uma lifika la kimi liyangithwala ukungithwala kwalo aliqedi ukusha uma lihamba nami ngacabanga futhi ukuthi manje ngiyiswaphi lelifu nalo liyezwa lento engiyicabangayo liyangiphendula lithi angithi utsheliwe ukuthi nguyise la ufanele uye khona lithi manje nguyise emgodini womlilo
ngathola umgodi omkhulu lafika la ngenisa kulo mgodi enophuma untuthu la emgodini ngezwe abantu ukukhala phakathi kulo mgodi kodwa bengababoni ngamehlo labantu bekhala ngacabanga ukuthi nami ngiswa kubo laba bantu lelifu langivulela ukuthi ngibone umlilo engiya kuwo phasi ngabona umlilo omkhulu lapho uma ngibona lo mlilo ngaqeda ukuthi awu ngizawufika lapha ngifile ngumlotha uma ngisho njalo lelifu lathi unamanga lapha akusafiwa lapha uzosha okunaphakathi uma lisho njalo ngazinikela ngoba ngikhona ukuzicontrol amen ningiqolele bazalwane yazi ngikhuluma lo Ubufakazi ngizwa ngathi ngibiyela khona ngathi ngingena khona futhi manje lesikhathi leso lisho njalo ngazinikela lelifu la ngikhipha lingenise kwenye indawo emnyama engakhona ukubona nakhona ngaqabanga ukuthi manje lo mnyama lo kuzovela izilwane zizofika zingidle la lelifu lithi izilwane sikhona ungacabanga ukuthi zizokudla zizawuluma uzwe ubuhlungu impilo yalapho akusafiwa la uma ngizinikela lingisuse lelifu ngathi ligade uma ngizinikela nje kuphela uma ngigive up ngikhathi lingikhipha uma lingikhipha lithi bewuphuza utshwala nguyise endaweni yotshwala manje ngezwe ngomsindo singakaveli kule ndawo yotshwala uma ngivela kuleyo ndawo kula ngiqale ukubona abantu ngamehlo wami la ngathola abantu abanengi abantu esogweni bayithi laba bantu laba lelifu lathi yababona bonke laba bantu bayasha njengoba usha ngithola labantu bakapana ngamazembe bahlabana ngemmese uma lingimisile ngibona ababili bayeza beza kimi ngisabheke laba bantu angazi omunye ukuthi ufike nini ngibona nje usoduzane uthi nabo utshwala ngathi angibufuni uma ngisho njalo ngathi ngiyambanga uza ngaphambili athi nabo utshwala engiphuzise lo tshwala bushisa bushisa ufana namanzi abilayo uma ngiqede ukuphuza lo tshwala ngezwe mina ngokwami ngathi ngilahla elivuthayo ngomele amanzi ngaqela amanzi kulelifu lelifu lethi akuphuzwa amanzi futhi akunamanzi lapha uma lisho njalo ngizinikele ngathi awu nami ngizoyenza lento eyenziwayo lapha lingisuse la ngisa kwenye indawo lithe kusesihlanjeni kunemvula lapha la isihlanjeni lapho la phezulu ufulelwe phezulu wakho emiri ngapha nangapha kodwa ngapha emaqeleni akunalutho lemvula uma ina lapho lelifu lithi imvula yomlilo kodwa mina uma ngibhekile ngiyabona ngathi imvula lelifu lathi ngizokukhipha amathosi amabili azokuthontela ezinyaweni ngempela ngabona amathosi amabili esukela lapha eze afika ngithontela ezinyaweni ithosi elilodwa ngokushisa kwalo uma lihlala phezulu kwenyawo livelela ngaphansi uthe mali ngisusa lapho la ngisa estadium la kudlalwa khona ibhola ngabona abantu abadlala ibhola lelifu lathi bonke laba bantu bayasha njengoba usha kodwa udlala kwalaba bantu bebagijima ndawonye ngibona ukuthi bafuna ukuphumula kufike lapha ngathi laba bantu boqeda ngiyaqabanga bazoqeda nini ngibona ukuthi bayiswaphi nami ngibona ukuthi ngizoyiswaphi na uma ngicabanga lapho lelifu lathi hela akunasonto la akuko umgqibelo futhi akuko ubusuku kuhlala kunjalo kusemini njalo laba bantu bayodlala okunaphakathi lathi guquka ubheke ngapha angikhoni mina ukusicontrol la ngijikisa ngithola abanye bajayiva lathi bayasha njengoba usha la ngisusa la ngisa kwenye igate ngifike nje ngithola ukuthi igate elikhulu kunabantu ngaphakathi nabantwana engibaqabangela 9 years ngeminyaka angizange ngatshelwa ngiyabaqabangela lapha laba bantu laba phakathi kule gate bangibiza ngathi bayangazi omunye ubamba igate uyayivula lelifu lathi uma ungangena la angeke usaphuma ngathi lelifu lingasho kanjani ngoba angikhoni mina ukuzicontrol alizange la ngiphendula lelifu langithatha lathi manje ngiyokuzwisa kuNkulunkulu
uma lisangithele njalo wavaleka ngapha emuva kuzwakala umdumo omkhulu ovalayo uma ngivelele ezulwini ngithole utshani obuhlasa ngathi busikwe ngomshini namhlanje umnandi oqeda lo ukusha ngalendlela bengisha ngakhona kwaza abantu bebagqoke ingubo ezimhlophe bebangahlabeli bafike bangibheka nje emehlweni babuyele emuva omunye wangibheka nje wabuyele emuva uthe uma baphelile lelifu langithatha langibuyisela lapha lingithathe khona ukuqaleni uma lingibeka lapho lentuthu yavela lamasosha sathana avela lo muntu inhloko yakhe engayiboni wavela kodwa mina ngibona ukuthi uJesu wathi ubonile lapho ufanele ukuthi uye khona na ngathi yebo kula ngiqale khona ukucela iqolo ngathi baba ngicela iqolo ene ngicela iqolo lele ngicela ukuthi ngingaye esogweni ngifuna ukuya ezulwini uma ngithi ngicela iqolo athi awucelwa iqolo lapha athi iqolo ucelwe emhlabeni yazi wabuyela emuva wangibonisa ifilimu engiyibonayo wangibonisa ifilimu lesikhathi ngiseseprofita ufika abazalwana abasindisiwe bazongifakazela abanye bengiyeza lo moya wami uma besivakashela enkozweni uma yemeshumayela lo mzalwane esindisiwe eshaya izono lezikhathi ngizeza manje ngivela ngalo moya ngimshaye ngalenduku engiyiphethe manje kuvele le filimu yonke leyo athi bekuyisikhathi sokuthi ucela iqolo abuya ngizongikhumbuza nala esibhedlele nalesi sikhathi ngibuza ukuthi ngisindisiwe athi bekuyiso isikhathi sokuthi ngicela iqolo athi manje la akucela qolo la uvukela imisebenzi le kade bewuyeza emhlabeni ayingasithoba njalo ngathi baba ngicela iqolo wanginikeza iBhayibheli efana nayo zole iBhayibheli esisifundayo wathi boprofiti emhlabeni ngavuma athi lapha eBhayibhelini lami uyabazi abaprofiti bami beqiniso na ngavuma athi abobani ngathi aboJeremiya naboDaniel naboIsaya athi uyakholwa ukuthi bangabaprofiti bami beqiniso ngavuma athi ngivulele la eBhayibhelini lami umprofiti wami umunye owake waprofiti omunye umuntu iswasho noma intambo leyo angizange ngavula la ngoba ngazi zonke lezi zinto engizezayo beziphuma engqondweni yami mina ngiqhubekele phambili ngokucela iqolo uma ngithi ngicela iqolo bazalwana kwavela bonke abantu ngiyakholwa ngiqala ukuprofita mina ngina 15 years or 16 years kwavela bonke abantu engabaprofita akusalanga nomuntu oyedwa lo ngamprofiti intambo uvela nentambo yakhe lo ngamprofita isigubhu samanzi uza nesigubhu sakhe lo ngamprofiti isambatho uvela nesambatho sakhe ngalendlela umuntu ngamprofita ngakhona uma sewuphelile wathi Lazarus bewuyisifele wavela abafazi babantu bonke ngisho namantombazana khona ene ukhumbule ukuthi mabavela abaveli ngobuningi one time njengoba nije kuvela nga1 kulindele ngivume mina leso sono ngithi yebo ngiyamazi uyanyamalala uvele umunye uma uvela ukhumbula lapho kwavela intombazana ngasayikhumbule nasempilweni yami angizange avu ngambheka ngezwe enhlizweni yami ukuthi hayi lo ngimazi uma ngithi amazi kuvela ifilimu ukuthi wakuphi ngahlangana naye kuphi ngakhulumisana naye njani ukuze ngikhumbule ngithi oh ya ngiyamkhumbula lesikhathi ukukhumbulayo uyanyamalala uvele umunye uma kuphelile athi Lazarus bonga support ikhaya lakho lavela ikhaya nginabantwana ababili abafana bodwa ngempela nonkosikazi nabantwana ngempela ubona behluphekile ngaba vele bengasupport ngoba bengiphisana ngalo ujika namantombazana abafazi babantu uma kuphelile athi bohamba ezinyangeni izinyanga zavela izinyanga lezi masivela ene ezinyangeni bengihambe ebusuku ngoba bengizazi ukuthi ngimprofite ngithi angifuni ibandla lingibona uma kuphelile konke lokho ngathi baba ngiyakwazi ngikwezile baba ngicela iqolo athi ngathi angithi ngikutshelile ngithi akuqela iqolo la ngisacela iqolo njalo kufika umoya omncane ongihlebelayo wathi Lazarus cela iqolo ubuyele emhlabeni
lesikhathi ngitshintsha manje ngithi baba ngicela ixolo ngibuyele emhlabeni wathi usho ukuthi omunye nomunye azofa emhlabeni uma afika la izibona ukuthi uyesogweni fanele acela ixolo abuyele emhlabeni na ngathi baba uzaba kuzicelela kwakhe njengoba nami izicelela wangiflathela wabheka le yayize chorus isikhathi eside ngathi baba ngiqolele baba ngiqolele baba ngiqolele isikhathi akasangiphendule ngiyasheshisa manje ngoba vele ngiyangiqoqela uma saphenduka lapha wathi Lazarus ngiyakuqolela wathi hamba uye endaweni yakini eHuntington utshele wonke amabandla adabukile azenzela amabandla wabo awafe abuyele ebandleni leqiniso athi yena sesikhukhuza yonke indawo la uzohamba khona ubatshele le ndaba leyo ngabonga ngibona umoya wami ubuyiswa ngangena kulo mnyama lo uma ngena kulo mnyama kuthe uma phumela phansi komnyama ngabona isidumbu sami nasi ngabona yimi Lazarus ngizwe kuza ngathi enye into nje ngayibona efika inqindezela bathi nyele uma ngivuka ngavuka ngiphila la emhlabeni amen la isibhedlele bebaka ngiyise moshari ihoti nehoti inekamera ukuthi umuntu bafile bamfake lapha maye bebangifakele ekamera nyana leyo kodwa bebangifake phakathi kweoverall lena yesidumbu manje lesikhathi nesivula lapha ihlangana nami ngiyavuka lesikhathi athuka ke uma ethuka kuza ke amanesi amayo doctor bazomnceda bangibeke kahle embhedeni bangifaka amapipe eoxygen ngiyabona uthatha isikhathi nyana nje bawasusa amapipe eoxygen lesikhathi basusa amapipe eoxygen bangihlaba ama drips izandla zombili kwazi ibhandu lefu elingikhanyisayo liza ne voice lathi Lazarus vuka ke ukhuluma izono zakho indawo yokukhuluma izono ngavuka esibhedlela amanesi nabodoctor nabantu sokugqwelela yodini babona ngathi ngiyahlaya ngakhuluma izono zami zonke uma ngiqeda la voice yathamba uvulela amanzi ashisayo lapha empompini ngayovulela amanzi ashisayo uma ngibeka isandla ngiyashisa lathi isho ukuthi lamanzi angashisi ngasho ngabeka isandla futhi amanzi akashisa ngavala uma kuyohlala futhi embhedeni lesikhathi ngihlala le voice yathi susa lama drips ngasusa lama drips amanesi abadoctor abanandaba bangibhekile nje uma ngisusile lama drips la voice yasho ngokuqina manje yathi Lazarus usindisiwe ngezwe ingishile ngaba ngisindisiwe thilena namhlanje Hallelujah. Awathu Jesu. Kwalamba wasathana. Manje ngithanda ukufunda encwadi. Thanda bangifundela incwadi kaJohana 12 verse 47 to 50. Asiyo ngizashumayela ngayo. Hallelujah. Nethi phela ngifuna ukuthi le ncwadi ningelizwe lobufakazi. Angifostela ukuthi uthembe ukholwe noma uyakholwa noma ukholwa kodwa akunandaba uzoyizwa le verse ukuthi ithini John 12 verse 47 to 50 uJohana umpapatisi abayifumene bazangifundela yona (47 to 50). Uma umuntu ezwa amazwi ami engawalondi lo angimahluleli mina ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe kepha ukuba ngisindise izwe ongalayo engawamukeli amazwi ami unomahlulelayo izwi engilikhulumayo ilona eliyakumahlulela ngosuku lokugcina ngokuba mina angikhulumanga ngokwami kodwa ubaba ongithumileyo nguye onginike umyalo wokuba ngiza kuthini ngikhulumeni ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila okuphakade ngakho